ngai thatu zong zong te chibai le ve kule pu editor khonge faksel na huanga hian ka vei zong kan lo au chho pui ve tiang kan ma lo ka MLA in thlanlom tura hian party rang rang te sarkar na chan tumin antrang na sa hlom hle a congress le MNA fo ero ram mangai tu der an ni chen zia le mi pui min bum na sat zia kan hre chiang ta hle nei kha NLUP cheng noi khat min pe kan in tiama ke chu min pelo ACDP cheng noi thum min pe kan in tiam le a cheng sing ni sanga an tram top don che pa min pe thei cho ka chu po puk thei zong zong an pung nuwa ani mire thei min bum fo tu hi ram mangai tu an ni lo ti hi ka chiang to khom mai he party pan hi chu cheng kol leng kira tlawang wangang hian bo to se a tha khopang an lo tho chho le vai chuan min bum le hlawang an ni an hausa le thur thuranga ke ni kan cher le siang pathian po za lo mire thei khongai na po nei lo ho hi kan ram ti chetu kan ram sum le pai ei zo tu babo ma min siam tu MNF le congress hi chu i vote lo hra mangu bekipu thingtang khai Mizoram mi pui zong zong te u lo ngai thla te u MLA election kan lo hnai to hle a congress le MNF u nau te hian bum na chi rang rang mangin mi pui te bum an tum le me ka Mizoram mi pui te u lo in veng tha in lo oi reng reng to su in thandon trev fin fi harasa to sia dot an vordar le nge dona thilrap thlak pui pui po an ti du nge in ari no me ma se enga ma lo ngai su mitha le fel tak tak anom lain mitha lo le fel lo tak tak an lo lang nge dona party dang dik lo taka pu chia tumna an ron vor le ni po in lo oi reng reng lo turin kangen tak meu chewani tin ZPM po hian ni za chungin CBI ko lu an soi thina an soi ngam chia to lo nge ni ari kha ta hle mai kanram siam thatna na poimo berle tul ma saber an sia ole pu editor party te na hian thil dik lo awmani chuan chemical tlang hian kapuang hmia tawang thu dik lo le thil dik lowa chuan tu ma hi ka hlau don lo digna chuan tu po ka cho H lian kunga not collect kumin MLA kanin thlang tur party rang ranga candidate hausakna sum le pai nei dan affidavit en hian rina in anlo hausalo anin le an chung te in hi enforcement directorate hian handap thut se an thom kawangai thacha ke bai rang sayapu zoram karam nei chuna hian politician an hausak chan retheite kan rethei chan don chian hian lung hi a oi mol lo doi hlum tu lian chung fang rual thu nei na puan sen sinin bum na hnam chem nen ral an lo liane ZPM MLA pakhat chu ama propose tu mi pakhatin aming alo sign thei hil pala aro chuan hriat thiam na nen ti thati ri na poma party dang te chuan dan bo chelui ni lo kha dan poisa lo le bo chiang hrimin an bei chiama MNF lamin nuaiza an ziaralte an ganwa di sum an po hek te sangha an bom te chu an complain chuang hleilowa kong pui siam te power siam te le project reng reng te hi sum siam na manga manin vul thin sarkar hroi tu kan nei thina zakmi alovin an hausak na chuangin mi pui min leitumin ther hlo le sum nen in leitlin an la tuma ZPM vote to ila chaktakin ma kan sonang kan electric bill pe khi kan lak lu na man le deuh thoin ataman tia ma se ahun taka kan sarkari na pek lo wangin kum khata cheng vai bel se sang kha zali chuang te kan choi bel tin project an siam hlam chia le si hi atam an sum in siam na mai ni nuai sang kha zathum somli panga chuang lai an seng thlon to kanram hian ataka na thok dik sarkar neila state dang kan le pel dai toang Mr. Mipui kan health minister Dr. Arlal Thanglianan pathian khongai na wangin
dam chung eitur kan nei to a kan chung ko tan engma intuak belangai to lo tia asoi tamai hian ngai tu avati thui kher vele hetiang hi ram mi puite den huna tanga thira ram hruai tu politician kumhlunte tongkam chuak ani ngai chuan beisei chu bo mep takani engwanga hetiang taka hausa le ngel nget an ni to thu hi mi pui re thei tak tak te ma hian sei chuang ngam nge mo an ni thin le an building ro pui lu tuk le an nei ro sum nga lu tuk te hian ati boy zo ta em ni zok don ke zong hria thiam har hi ka ti thin mange ro pui liani Mizoram politician tena an hlauber chu midik le huai sen mi pui hmangai tu tak tak te hi an loading chua kanga an duangin an corrupt thei to lowanga mi pui an bumzui thei to lowang ti an hlauber chu wang chuan miri nom le midik ho pu ar van lo mate pu ke silal vunga te pu ht sanglian atele pulal do mate chu dot swal tin renga hekin an lo beiron thina chu mi puiten tak tak ke mo kan lo ti ta thina ni hi khwa hi avar lo te ania Mizoram a hian si chong thanzama khoi nge hun engemoti lai khan karon soi lang nual to a ka nge nga chhuntlat maya ka ngoi thei tlat lo MZP le tu te moin Mizo nam dang pasala nei te candidate da anrem ti lo hi ngai to ngun ngai tangnin ka hria ani na taka chuan kan mei chia te hian nam dang pasala nei ma se an ma ni kha chu kan farnu kan thi sen zom pui an ni na abo chuang lova nam phatsan nang maya diriam zui hi kan ti dik chiangem an pasal te mo an fa te mo an ron inrol ture ro thei to pin kan dang turania an ma ni te hi chu kan mi le sa dik tak tui pol lo an nia I ham strict lutuk lowangu ti hi ka ngai dan ani tin atop nan chuan hei ri hlo wangin kan tlangwal kan mi pa te hian mual min liam san na salutuk to a kan mei chia le nula te hian pasal tur mi pa anin dai ta lo hle maya kan ma loka hian lung thlomang lova kan ma chona ngai tho don ti hriangu chu wangin kan ram ta na anin pek na te lo block sakhi kan ti tur ani donim niang Ellen Ralte pu editor in thana hnai boka tlem kan thailang velo kange tun hnaya MNA fatangin ZPM a kalu chan tak chu sarkar kal to ina thil dik lo an ti ani ti reng chungin kazuya tuna ka vo le ni chuan thil ti swal tu chu an ni ni lovin keima hi ka ni ti hi ka thinlunga alian hle maya chu wangin miswal le mithalo midik lo te support hi pathian tri mi tan chuan a thei lo ani engpo ni se zora mi pui te hian dik tak le fel taka ro rel tum party ZPM anum laya midik lo le don manga zora mi pui te min bumreng tu te hi kan vote le ani chuan an ni a in kan dik lo zo ka ni te hi I hriangu bai lungle puk pui pa kan Mizoram minister then khatte hi namdang chong abi kin sap chonga an interview thin hian sap chongin an chong thiam lo ma ngai ruatin lung le na hril chang tiang vel an ni an soi tum an soi theilo lek bai zopa pu editor avoi khannan khonga in kalopa ve do ne o zun thlale holvel khan keini beng thalo ho min chek chiama September a bengdar indongang ti in min hril thapa voin thlengin kouna le don ti reng om silo kan pu babu ti ati hovin bengong ho chan ai tur tak ngial po an lo I ti na ani mayem bengdar wa hlan kan lo nga hel te lul nen mire theilu chunga vaibut tak ngial po an lo I tani chuan avana kher em kan dua beng chet po kan ni big lo sin aso khok chu tuar lo ram se beng thalo hoina kan lo vote ve hi an mamo lo ni don hi mo bum na bok mo lo ni bai bengong khongai tha kho pu editor themtleng te zo kang main kalo inrol ve le lok te ang
tun trum sang ni som ni pathum MLA in thana sum manga mi leitum candidate te u last minute a sum chalek du su tun trum hi chu a chan chu mo in pek chuan an la anga an vote don chuang reng reng lo cheu in seng thon mai don mizo mi pui hi tun ma angin kan a to lo ACDP tho thumna la tura enrollment ti ho po khan MNF ni lo an vote deuh vek don in bum na thanga an ok reng du to mi alo nia ram mi pui mangai tu der chu tun kan hai lo cheu campaign lai chuan mi re theite chobel po inzen hrelovin min mangai ber tu te in ni ti mai turin ni ma se in han tling ta chenga in MLF an le nuai thum pek min tiam po min pekim phal le si lo in chobel kan zen pui le thei chuang si lo bai sang sangi pa pachuang lu lu